Mas, Mas kamu ngapain? Wah lo bang ngomong. Kerja ngar, dekati kerja ngar. Sok we, dek normal di dinya. Loh Mas, kan kita suami istri, Mas. Naon? Suami istri. Kamari, maneh diharapkan Indomaret. Ngomong ke orang hanya sebatas teman. Nyeri. Ulah waka, teteh. Anu tersiksa, lain mana tapi orang. Wah mungkin orang dek sagidinya. Soalnya maneh hiji sok ngelai, dua sok ngorok, sangat tilu maneh mah sok kamu nanti bau kekerot salah weh. Iya, dah hayat udah mau tadinya, jadi mulor.